boys no sabi o kubolo for boys no omo ton sani ri e wo dwanu lisa e bi o ha wo be na ma ba wa ye indomie aton e bi ye choba o wa najo ene ma bebre na koso kantamanto anajo kantamanto na da ho no mo no sisa e bi najo ye kuro kesi pa Ebusia ena no pay mami bi ade ekwan e fa so a ye kantamanto ehye odi nchiechiemu eni secret a ewo ho nyina aba betudwa sanso ena na aba Anamoah enso so edi secret aba concerning the Ghana Fire Service. Aha let's talk rumors and any first time I pop into a video so subscribe am I no click on notification bell so there any upload there sabitimi aka na wa share am afofra share your Facebook as let's talk rumors and your TikTok as let's talk so follow these pages e amami any comment be answer I want feel free meja comment section ho emani e bu say nyina enim say ye da sore ye chese new year ade e di hia eye jahyehyɛ ene kantamanto ehye dwuru be a na chese akwaya arehosem but this wasn't the first time kantamanto ahye ase afibia ade a ye encounter itine enhyeda nye nwanwa but this time around na ye serious eye edwadifo etwa adwo a chese nkofo nsunu egugye a omunsu enya asem ketwa na asem bi say na si a ye nyina ye nim se Ghana na yete ebisi NDC na yeye ebisi MPP na yeye ema video bi kwa be trending ya eye kantamanto honom some of the traders claim kra say fire service for ne buy ne petrol ana omu be spray wo ho na tese akoye arehosem pa na tese na enya asem ketwa na ena no power ewo onua machi show so mami bi a kire se wo se no osuro kra wo kasa no osuro abe reveal secret a e course so e wo ho potia dani den nyina e makantamanto ehye ana mari nyina to me consider esensu yanya power na dwunu boys no sabi o kubolo for boys no omo ton sani ri e wo dwanu lisa e bi o ha wo be peace na o match no Ita chawuti me. Mitio pa, mitio line ni break but jina baby ye na wanom ni peace no. Ase o sak na se. Enti imagine say we ni say endum anajo to no endum na so o de show ko to ko na se a. Ade no so eyantuma go. Eja so mo a ebehye. Esi ase be se mo ka bi na omo o ti de dwanum ko bolo fo boys ni se be emianom se be o kafra. Mr. Meka Dental for na did the Janum nyina omo yi omo mfiri omo yi omo mfiri Janum yasra mo aduane fo no so no so mbe hwa no mo de omo nyina ko ba bi baako a ne fo mo nyina ko ba bi baako so ansa fi ade no se bi o be twa kakra na o de akodi na aduane so mo se be yi omo nyina ko ba bi baako fo mo nyina ko ba bi baako na de ne sa nya ma no mo tunto o Janum na dwono se fi yasra mo nka bi ma he Muna mu de mo kadi ayi enti me bo se mo power na do no a ehifo ne ma mo access mo ba ho e ma wi fo betonton wi be ye sane ma ehifo ne mo access wo dwane inside because some power mo to no there be oba one modin we are trying to resolve this issue ye pese ye to as ye once and for all mo hia yen yensu ye hia mo ho enti se bibi wo ho ma wo na wo ho se wan pa mu anka yentumi nhu de etwie mu ankasa and I'm happy say one for the antudwa chango kwa ba tatao enti wan kan odi ni de nsem ho no a pigu ho no pa ni nyina yentie bi ne yehu kwan ye befa so a ye betu ho anamo because sabi anopa wo ka wo sha se so kasa awase agumi cho sika wahwere e wo kanta ho yeah Safia ba cho tie me metio yes na bim na wo fa sefo nuanum na jo mo de homa sa nkrofo no no ma jeje wo musika ayo mo e ba beda ho no ma na jo no o mo jeje wo musika no mo de o mo beda ho na ma ba ho ayo indomie aton e bi ya choba wo na jo ene ma bebre na koso kantamanto anajo anajo nkrofo di ayi fufuo mi donya me kame no mi no ma ni hunu ne stability me ghtrending me sika chiche di ase ajono
Ane kofo yet choba and people ya indomie omo yeti like Kantamanto na da no mono sister egwa na jo ye krokes pa like what I say nto omo do musika no ma beda ho omo ye duane omo jijo musika what I say ya pona ya park na ya befi no that's anya ma we koso nti ade be cha obego na bi wa da ho na jo ya friend esu mi ama ejadem aho meche wo pona wo befi a wakuma enni wiyem kokofo ne ma do gugu a wakuma ento wiyem sefia enema bebe na koso si efra and it means say mo leadership no and omo how obeji atum sa seriously yeah very serious yeah yo baby o ha omo de omo makwan e ma bi mu enye sa ne ma no omo makwan ma bi be e bi mu nda ho but omo e makwan ma bi mu da ho ma bi mu ye sa ne ma no e sa ne papa na ko sa omo makwan ma bi mu nda ho because yo bi mu ho mu do mu ye serious ba omo makwan ma obi anda ho mo makwan ma obi a do na by 6 o'clock 7 o'clock ya local gate but omo e makwan ma sa ne ma no ko so no the papa na ko sa ho Mibo. So it means that Kantana na wo ho no. What chem akuoku na say dey because as e bi ni makwa and na make us so dey ka be family member na ya ka many bet pa. Wow. Seriously. Es Kantamanto no a group. Na a group say the same kwan back na no mo fa room and I said o ma cheche kwan no. All right. On befa number no why on befa. Nti ye wi e be kasa. Eh, ya dance your na I want you. I asem o Mr. Chu. Na no pa we so ade ba ko trendy e wo media ne so. Me hu ye me yem hye me na me nim se wo so yem be show. Enim se na na ba na mo yo bi a enkofo bebre ko ne DM ekosu e de mo concerns ekoman. Ade ba ko anopa we yani aboso e wo media ne so ankofo bisa se fire service Ghana fire service mutumi yes ade ane te say asefem ene say obi concerned citizen and concerned individual utumi say nipa we a victim of Kantamanto jahihie no o say fire service for no mame for ne papa for na agi loan na ehu hia se omo di evidence beba se ampa aha hye me shop ni eho hye to omo hia report from the fire service no fire service for no mame for ne papa for ne kwa omo se ebeje 1000 Ghana cedis ansa me ye the report na ma asem gbe moti bi ewo himfa post ni na ebia na wadwe be ye o say me ana me bo mitiri maka asem bi e de ato obi so etu show screen so abon say post ni eda ho say the fire that burns the Kantamanto market. I work in the fire that burns the Kantamanto market. I work in a financial institution and most of these market men and women have secured loans. They are required to bring a fire service report and the fire service officers are charging 1,000 cedis per person before they issue a report. Some clients have already paid 500 cedis before they receive their report. And ideally, they even issue for group of people. They include their names on one letter and fire service to do has refused to even issue for them in groups. Nanaba, this is not fair to these people who have lost their livelihoods. What you asem na say? Na chesa asem enipa we kwa ka ne say wo ye adwuma e wo financial institution twa mo ma loans na say banks no. Na eye asede se wo claim se wo bibia hyede a wo the report from fire service ebeba to secure say oh yes ampa ma de we ahye na ye hu ne ekwan a mo befa so a mo de wo wonsem no ana wo loan na waje no behu ha wo beboa wa etu obi twa no ye ba say fire service say me bibia hye me hia eye report from you na me de akọ the financial institution a ye ba am si interest ebi mu atwa 500 ansa na de amom ebi mu nso e wo so mo coin groups because ebi mu work together ebi mu refuse eye to the fire service ko refuse si wo mo say e de eye sa report ne be mo mo adenti na wo say basa enti se si ade na na abade abani a wo frɛ the Ghana fire service say o mo mra
na omumeyi omano se eye no kre se nipa ne ba muhia se sika no mugi se sika na eye mrem se wo se mugi se sika no ansa na mo de report na ama nkofo yi a ebi mo ahwere millions of Ghana cedis no e wo se wo mu se tue sika ansa na wo de report ama omo e de akọkye eye omo financial institution se ade ato menie ye besere se wo comment bia wo ye victim a obetimi eja e wo comment section ho abetwe how a fire service for ni demand sika film wo sanso ana se wo ye adwuma wo the Ghana Fire Service na sa asemi eye no kre ana se enye no kra obetimi de adwenkyire bi a wo aba e comment section ho e de ama me. But for the meantime, this is the information at hand. Me de mani e di atwire se mehwehwe makosi se eye no kre se enye no kre information bi a megada no me de ebeba besomo me koso aka me say your Facebook as Let's Talk GH Women's and your TikTok as Let's Talk GH. Me so be follow these pages e de ama me. For the meantime, Kantamanto eja hyehye no yen nyina yen kambom se Ghana for na yen pe solution to this problem said the be ya coming years no yen experiences sa enyema we nyina bi. Bi din e de na na eke asanta. Nakwan.